እየተንቀሳቀሱ ይሄ እስልምና በኡስታዞች ልፈት በዳዒዎች ልፈት በሸኾች ልፈት የሚቆም ዲን አይደለም አላህ አንዱ ሲያልፍ አንድ ይፈጥርለታል እዚህ በታሪክ አምድ የተደነቁ ሰዎች አልፈዋል አሁንም ይኖራሉ ነገም ይተካል ትውልድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህልፈታቸውም ሌላ ሙዕጂዛ ነበር የማይበርድ ሰው ትውልድ ቀስቅሰው ሄዱ አኹከ ዒሳ ደዓ መይተን ፈቃመ ለሁ አንተ አሕየይተ ልአጅያለ ሚን الرمم ወንድምህ ኢየሱስ የሞተን ሰው ተነሳ ነው ቆመ አንተ ግን የሞተን ትውልድ ቀሰቀስክ ይላቸዋል ሸውክ ቀስቅሰው ሄዱ ዓለምን ከፈተ ያን ከዛ በኋላ ነው አቡበክር ስዲቅ ኸሊፋ ሆኖ ሄዱ አልደነገጠም ሰሃባው ዑመር ተተካ አለፈ አልደነገጡም ትልቁን ሰው በማጣት ድንጋጤውን አስታመውታል ፈው ይሄ ዲን በግለሰቦቹ የሚቆም ዲን አይደለም የሚራመድ የሚያበራ የዓለም ጥግ ሊደርስ ነው የተላከው ليظهره على الدين كله ከሃይማኖቶቹ በላይ ሊያደርገው ይሄው ትናንት 120 ሺህ ያለ የተሰናበቱት 120 ሺህ ተከታይ የነበረው እስልምና አሁን ዓለም ላይ 2 ቢሊዮን ደርሷል ዓለምን ሊሞላ ጥግ ሊያዳርስ በእስልምና ሊያውባት የመጣ ዲን መሆኑን ከልፈታቸው በኋላ የበለጠ ሆኖ ታተመ ረሱልን ልንወድ ልንከተላቸው በሳቸው ባለፉበት መንገድ ልናልፍ ለኛ የተተው ግዴታ ነው ያ መን تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى وصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ألا فأقم الصلاة الله أكبر الله